Upravo smo Višem javnom tužilaštvu podneli prijavu protiv gospođe Yingluck Shinawatra, od nedavno, kao što je svima poznato, državljanke Republike Srbije. I to smo podneli prijavu na ime ugrožavanja nezavisnosti Srbije, to je član 305 Krivičnog zakonika, priznavanje kapitulacije ili okupacije, to je član 306 Krivičnog zakonika, i ugrožavanje teritorijalne celine iz člana 307 Krivičnog zakonika. Zašto smo ovo uradili? Naime, dok je bila premijerka Tajlanda, gospođa Shinawatra je u septembru 2013. godine, kako smo doznali za pare albanskih lobista, priznala nezavisnost takozvane Republike Kosovo. Ovo je, rekao bih, jedinstven primer u svetu, pa da je jedna država, a Republika Srbija odlukom vlade od 27. juna ove godine, ovakvu jednu osobu primila u spisak državljana naše države, i to na osnovu toga što su utvrdili da je ona navodno donosi interes ovoj državi, a jedinu stvar koju ona sa ovom državom imala jeste potpisivanje akta kojim Tajland priznaje nezavisnost Kosova. Mi dakle smatramo pak da sada, kada je ona postala državljanin Republike Srbije i samim tim i može da odgovara pred našim zakonima, ona mora da bude privedena pravdi i da odgovara upravo za ova dela koje smo naveli, jer je činjenica da je ona, Bogu hvala, prvi i nadamo se jedini državljanin ove države koje je u nekom periodu svoga života izvršila priznavanje nezavisnosti Kosova, a uvereni smo, imajući u vidu da je to uradila za novac albanskih lobista te 2013. da je ona nastavila i danas da čini ta krivična dela, odnosno da je ona i danas promoter i neko ko javno i svugde po svetu gde se kreće zastupa nezavisno Kosovo. Mi dakle tražimo od nadležnog tužilaštva da hitno pokrene istragu protiv gospođe Yingluck Shinawatra, da se utvrdi da li ona ima prebivalište u Republici Srbiji, a ako nema prebivalište u Republici Srbiji, onda da se izda međunarodna poternica za njome, jer su ovo krivična dela koja iziskuju međunarodnu poternicu. I ujedno naš pravni tim, dok je sastavljao ovaj dokument, je utvrdio da naše zakonodavstvo ima određene manjkavosti, jer nisu predvideli mogućnost da u spisak državljana bude primljen neko ko je u nekom periodu države radio protiv interesa Republike Srbije, pa smo mi zabrinuti da sada ili u nekom budućem periodu po istoj ovoj logici, na primjer, neko ne odluči da da državljanstvo Milu Đukanoviću, Naseru Oriću, Naseru Keljmendiju, Anti Gotovini ili ne znam kome već sve drugome, jer ako smo mogli, odnosno ako je vlada Republike Srbije mogla da da državljanstvo Yingluck Shinawatra, koja je priznala nezavisno Kosovo dok je bila premijer Tajlanda, zašto onda ne bi dali Naseru Oriću, jer je delo koje je Naser Orić učinio slično ovome koje je učinila gospođa Yingluck Shinawatra. Takođe, ova naša kampanja i ova naša krivična prijava ima za cilj da pošalje još jednu poruku, da ćemo mi i kao ljudi i kao politička stranka učiniti sve institucionalno i naravno van institucionalno da nikome ne padne na pamet od državljana Republike Srbije da slučajno prizna nezavisnost Kosova ili pak da priznaje nezavisnost nekog dela Kosova i Metohije, jer je legitiman interes Srbije na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije, i ono što je obaveza svakog od nas ko smo državljani Srbije jeste da branimo ustavni poredak ove zemlje. I mi želimo i na ovaj način, na primjeru državljanke Srbije, nažalost Yingluck Shinawatra, da pokažemo da će na ovaj i sličan način proći svi oni kojima eventualno padne na pamet da se igraju sa nezavisnošću, teritorijalnim integritetom i ustavnim poretkom Republike Srbije.